Bosqunçu Повесть. Kızır darıp, teňir tonun azırkı min bulagaylynan Bosqunçu attуу olýa çygat. Kuday berekesin çaçkan Karagaýly eçen jeri bulak, iki tarabynda iki darya goşulgan gasyetli jerden bugu urusundan Tınımseyit elinden olýa çygyp, bala çagynan ele kalyň elge belgilүү bolup, ýylatkanga ıý berip, alkışyda kargışla tigen bala bolot. Anın sebebi mınday: azırkı onarça sosunun çiğigindägi kiçinekey Bosqunçu oýnap olturat. Janynda Tokodon başga hiç kim jok. Toko Gurman Gojodun uulu. Bir mezgilde Bosqunçu suw boýunda çeçirkanaktyň janynda tegilip, kıymysız turup kalat. Toko gelip Bosqunçunu "Jüri getdik, bol emi" Bosqunçu degen sözün ukmak turgay sezip da goýbopdur. Körse çynda bile baamdagan emes eken. Toko jeňinen joýup "Bosqunçu jüri deýim, jüri. Emne boldy, jylan gördüňbü?" Bosqunçudan "Ýün emes" diýem da çykkan jok. Körse oşol mezgilde Kıdır darıgan turbaýby, "Kiýin baamdadym. Başyna bak kondu degen nerse çynynda oşol eken." Oşondan kiýin Bosqunçu özgörüp, akylman, göregöç, danışman, bilgiç bolot başlady. Аны da kiýin bildim da. Bosqunçu ekebиz karagat derip, toodon jaýykty gözдөй jönöp baratdyk. Çuňkur suwunun belden çöberişinde suw jeýektep olturup kaldyk. Atka artylgan azyk tülüktün barysyn suwunun janyna goýup, Karagay jaka baskanybızda arttan aňdygan kögjal garşkyrday korkpogon, öňü köz joğusundan ketpegen kaltar tülkü açylgan kaptan kömeşnandy kötere kaçty. "A bizdin kardybys aç" jindengen Bosqunçu tülkünün artyndan ünsöz çok karap koydu. Bayağı kaltar toktop bizdi karap, ekinci kıya jolda too betin aşalbay sulap jatıp kaldı. Bosqunçu attın janına barıp, atının çılbırından jetelip, suwdan boluşunça suwsunun kandırıp, Toko, emne turasың? Kel götör" dedi. Men daro çırkap, janına barıp, Bosqunçunu jölep atına mingizdim. Anan men gunanymdyn üzöngüsüne butumdu ilgenimde Bosqunçu jelkemen süýep turdu. Ekebis attardy bastırıp, ekinci kıyadagy jolda baratyp, men at tizginin tülkü tarapka burganymda Bosqunçu kamırabay ketip baratat. Bosqunçu, jüri, tülkü tarapka" degenimde ukpaganday jönöp baratat. Üzöngünü teminip, too bettegi tülküge da jetip geldim. Bayağı ot jalynday kızıl kaltar emes, çöğünün ölügünдөй bolup, jüni jytyp, akyrkı demdi jutkansyp, gözleri tunarıp, küçünen tayıp jatkan tülkünü görüp boğrum oğurdu. Bizden jula kaçkan kömeşnan köküregünde kalıp, uypalanyp kalgan eken. Uşul nandy jep, jan bolup ketsin dep, Bosqunçunun arkasından jönödüm. Körse dagı dele eç nerseni oýlapopdurmun. Kıştaka kelgenibizde atam aýsam, atam, balam, sen Bosqunçunun jandan alystaba, al saga narazy bolbosun, makulbu?" Arı jaktan apam ordundan turup, "Balam, ataňdyn aýtkandaryn esiňen çygarбай tüý. Sen any boý jetkende çünösüň" degenin gün sayın oýlaýym. Bürek oýnap jürgende esten çygaryp kede Bostakemde "Seni menen oýnaboým" desem, al kurgurumda baýkuş külüp ketip kalçy. Ertesi gaýra jibip, Bostakem menen oýnap, gülüp jırgap, köp nerseni başybızdan ötkörüp ketmeýibizde bar. Bir jolu başka uruunun baldары
Бала сатандыкындай ат минип, жолго боз чаңды үйө салып, биздин журттун кыздарына келишкен экен. Укмуштай жүздөрү суйкайган сулуу биздин селкилер бар эле. Ай жаркын, ак марал, жибек деген бизден улуу бир топ сулуу эжелер бар эле. Кийин баамдасам алар эбак бой жеткен экен. Баягы келген жигиттердин арасынан мурду коңкойгон, өзү доңкойгон, бир чара этти алдына койсоң да тойбогондой бирөө аттан түшүп, «Эй кыздар, кана кимиң мага тиесиң?» деп көйрөңдөнүп, көкүрөгүн көпкө дейли көтөрүп турду. Сөз жебеген Кыдырдын кызы Жибек мынтип турат. «Ай, сенин өңүң өгүздөй, мурдуң өрдөктөй болсо сага ким тийсин?» деп шарактап күлүштү. Алардан кем болбой мен да күлдүм да. Бостекемди карасам, бейкапар жерди тиктеп турат. «Эй, Бостеке, тигилерди көрчү. Биздин эжелерди алат имиш?» десем, алар тарапты бир карады да олтуруп алды. Адатынча бир жерди тиктеп турат. Алаңыча Жибектин үнү ачуу угулду. Көрсө жанагы дөңкөйгөн жигитке чучугуна чейин сөз айткан көрүнөт. Анысы да Азамат десе, анык акмак, кызы жандуу, чыдамсыз бирөө экен. Баягыны чачынан тартып бетке чапкан деп бизге курбалдаш балдар айтты. Бостекем ошондо гана ордунан туруп, бизди көздөй басып келип, жанагы кыргын түшкөндөй кыздардан качкан соо жүрөктөрдүн аркасынан карады. Аңгыча бирөөсү аттан кулап, калгандары качып журтуна барып, алардын да өңдөрү боз тартып, аттарынын баштары шишип, короодон жан берсе, жанагы балдар үйдөн жумалап жатып кан кусуп, бири да калбай кырылган экен. Жанагы адырда кулаганы ошол жерден эле жан берген. Кийин ал балдарды мындай деп айтып жүрүштү. Үйүр жылаандарга кабылып, баарын аттарында жылаандар чагып өлтүргөн деп. Чынында андай эмес.